Uburyo bwo guhererekanya amafaranga bukoreshwa cyane mu Rwanda bwamaze kuba ikoranabuhanga ndetse mu mezi 6 ya mbere 2025 bwakoreshejwe mu guhererekanya miliyari 13 imbere mu Rwanda gusa. Ikibazo kibazwa nuko byagenda mu gihe uburyo bwo kohererezanya amafaranga bwagira ikibazo kikamara amasaha menshi cyangwa iminsi. Muri botike aho benshi bahahira, mu masoko yagutse, amaguriro na moto zitwara benshi mu bagenda Kigali, umubare munini w'abakiriya basoreza kubaza umucuruzi nimero ya telefone cyangwa kwishyura bakoresheje kode. Ni ubuzima bwacengeye mu migirire ya benshi ku buryo bamara amezi n'imyaka badafashe inote cyangwa ibiceri mu ntoki. Amafaranga bafite akaba ari imibare iri kuri banki bimurira kuri telefone bakazayitanga ikiri imibare, ubuzima bugakomeza buryo. Ibi byoroshywa nuko banki nyinshi zashyizeho uburyo bwo gukurura amafaranga ava kuri konti ya banki ajya ku ikofi y'umuntu kuri telefone ye. Bifite inyungu nyinshi kuko umwanya umuntu atakaza ajya kuri banki kubikuza, gusazura inoti zishaje n'ibindi bihombya abantu n'igihugu byagabanutse. Binoroshya ubucuruzi kuko umuntu uri i Kigali arangura ibicuruzwa i Rubavu, Nyagatare na Gisenyi yicaye mu iduka rye, byose bikamugeraho kandi akabishyurira ku gihe. Raporo yashyizwe hanze na BNR igaruka ku buryo ubukungu bw'u Rwanda bwari buhagaze mu mezi 6 ya mbere y'umwaka 2025. Ni mu kwezi kwa Mutarama ndetse na Kamena, yagaragaje ko ingano y'amafaranga yahererekanyijwe hakoreshejwe telefone yazamutseho 58% igera kuri miliyari 13,659,000 z'amafaranga y'u Rwanda muri ayo mezi. Mu ijoro ryo kwa 27 Nyakanga 2025, abakiriya ba MTN Rwanda bibuka uko byagenze ubwo batashoboraga guhamagarwa, kohereza ubutumwa bugufi ndetse na serivisi ya mobile money ikora nabi bitari bisanzwe. Iki gihe niho urwego ngenzuramikorere rwakurikije amategeko ruhanisha ikigo cy'itumanaho MTN Rwanda ihazabu ya miliyoni 30 y'amafaranga y'u Rwanda kuko cyari kimaze iminsi 2 kitarashobora gukemura ibibazo byatumye serivisi zitagenda neza. Itegeko rigenga ikoranabuhanga mu itangazabumenyi n'itumanaho ingingo yaryo 26 ivuga ko iyo wahawe uruhushya atubahirije icyemezo cy'ihanangiriza cy'urwego ngenzuramikorere cyafashwe hakurikijwe ibiteganywa n'itegeko, ahanishwa kimwe cyangwa byinshi mu bihano birimo gutanga ihazabu yo ku rwego rw'ubutegetsi iri hagati y'ibihumbi 500 y'amafaranga y'u Rwanda na miliyoni 15 kuri buri munsi wose atubahirije ibyo asabwa, uhereye igihe yamenyeshejwe icyemezo cyongeye gushimangirwa. Iyo MTN biza gukomeza gutyo, amahitamo yari kuba asigaye yari kongera gushaka cash kuko abakoresha mobile banking bakiri bakeya. Ubushakashatsi bwa Finescope bwa 2024 bwagaragaje ko abaturarwanda bakoresha serivisi z'imari binyuze kuri telefone bizwi nka mobile money bavuye kuri 62 muri 2020 bajya kuri 46 muri 2024. Ibi nibyo bituma hibazwa niba biramutse bibaye ngombwa ko iki kibazo kimara icyumweru cyangwa ukwezi cyangwa bikarenga, uburyo bwo kwishyurana hakoreshejwe ikoranabuhanga ku bantu benshi butahungabana. Umuyobozi ushinzwe iterambere ry'imari n'udushya muri BNR, Cyuzuzo Ingrid, ubwo yari mu mahugurwa yahawe abanyamakuru tariki ya 13 Mutarama 2026, yavuze ko mobile money iramutse ihagaze, umubare w'abahererekanya amafaranga bifashishije ikoranabuhanga wagabanyuka cyane. Yagize ati, mu bihugu byacu aho mobile money yamamaye cyane yazamuye kwishyurana hakoreshejwe ikoranabuhanga, mobile money iracyatangwa n'uwikorera. Ntibizatubeho ariko utanga iyi serivisi hano mu Rwanda ejo dusezere cyangwa gahomba. Bibaho mu bucuruzi bijyanye no kwishyura hakoreshejwe ikoranabuhanga, byamera bite? BNR ivuga ko muri iki gihe akora uburyo bwinshi bwo kwishyura burimo gukoresha kashi n'uburyo bw'ikoranabuhanga buhora bugenzurwa ko bukora neza ku rwego rwiza. Ntibivuze ko ibyo bitabaho nubwo wenda bitari byabaho. Niyo bibayeho ni gute bikemurwa vuba vuba? Nicyo nka Banki Nkuru y'u Rwanda ikora nk'inshingano kugira ngo ihamye ko ubwo buryo bwo kwishyura budahungabana. Kugira amagingo aya amaso ahanzwe CBDC, Banki Nkuru y'u Rwanda imaze igihe igerageza ifaranga koranabuhanga rizwi nka CBDC ndetse ryakorewe igerageza rya mbere ku bantu bake barimo abo mu bigo by'imari n'abakozi ba BNR, rigaragaza ko ryakora neza. Icyiciro gikurikiyeho ni icyo kugerageza umubare wisumbuyeho harimo abaturage n'abacuruzi nubwo bitazahita bigezwa ku bantu bose. Cyuzuzo Ingrid yavuze ko mu gihe CBDC yaba itangiye gukoreshwa imbere mu gihugu izaba ifite agaciro faranga nk'amafaranga asanzwe akoreshwa imbere mu gihugu, kandi bigatanga amahitamo menshi ku buryo bwo kwishyura hakoreshejwe ikoranabuhanga.
yagize ati abantu bari ahantu mu cyaro bagorwa no kubona amashanyarazi, bagorwa no kubona internet. Mobile money ibageraho ku kihe kigero? Ikindi naho mobile money igarukira, ari ibikorwa utakoresha mobile money bitewe n'ingano y'amafaranga, bitewe n'aho hajya nko kwambukiranya imipaka. Nubwo biri gutera imbere, aho niho twe nk'igihugu kiri muri mobile money twateye imbere, tureba tukavuga tuti haramutse haje CBDC nihe yongera imikorere myiza n'imyishyuranire hakoreshejwe ikoranabuhanga. CBDC ni ifaranga koranabuhanga ritangwa na banki nkuru z'ibihugu, rigakora kimwe nk'amafaranga asanzwe afatika nk'inote n'ibiceri. Icyakora ryo rikaba ryakora hatari internet n'ibindi. Benin rigaragaza ko CBDC ari agashya katuma abantu benshi bagana isoko ry'u Rwanda bagatangiza uburyo bunyuranye bwo kwishyurana hakoreshejwe ikoranabuhanga, bikazanoroshya ibikorwa byo kohererezanya amafaranga mu bice bitandukanye by'isi. Gusa amagingo aya ibihugu birimo Bahamas, Jamaica na Nigeria byamaze kwemeza ikoreshwa ry'ifaranga koranabuhanga rizwi nka CBDC. Ibindi bihugu 130 biri mu nzira ryo kuryubaka, kurigerageza ku bantu bake, n'ibindi biganisha ukwemeza ko ryakoreshwa mu bucuruzi bw'imbere mu gihugu n'ibicuruzi mpuzamahanga n'andi mafaranga yose. Naha dusoreje icyegeranyo cy'uyu munsi. Naho jye nitwa MZ.